banyarwanda banyarwandakazi namwe inshuti z'u Rwanda, nongeye kugaruka nanone mbasuhuza, ngira ngo noneho twongere tuganire ku kibazo gikomeje kuba agatera nzambe mu karere. Mwabonye noneho ko ibyihebe bya M23 bifatanyije n'ibyihebe bya FPR byashimuse u Rwanda byita FPR, noneho byafashe Bunagana. Gusa bari kuvuga ko ngo n'ingabo za Uganda zari zirimo, ngo barasanye ngo igihe cy'amasaha 2, barafite umusadu ukomeye cyane, ngo ku buryo ndetse ngo baturutse impande nyinshi zose. Ubwo ingabo za Kongo zimajije kubona ko hari ubundi musadu uje batari biteguye, zita zivamo zirigendera kuko ntabwo zizibiteguye. Banyarwanda banyarwandakazi, Kagame narababwiye ngo ikiyebe Kagame, ikinwa amaraso Kagame ni ikiruminati. Uyu mugabo ejo bundi cyangwa se nta nubwo n'ejo bundi n'ubu kirahari, yashakaga kugirira nabi Muzehe Museveni. Ntabwo ari kugirira nabi we gusa, ahubwo yashakaga kumwica, kuko soft power yarabitangaje. Nta nubwo ari n'inkuru y'ibanga, turabizi neza. N'amafaranga yatanze ibihumbi 100 by'amadolari y'amanje yabiho umusirikare, turamuzi byarasohotse. Yo ntabwo ari inkuru mbarirano. Na system yarafite yo kugirira nabi abayobozi ba Uganda turayizi, kandi si ubwa mbere. Ikihebe Kagame ubwacyo kivugiye ko kiyita perezida, kandi ni ikihebe kivugiye ko kuva 1998 kitazigira cyumvikana na Uganda. Byaba bibabaje rero, kuko perezida wa Uganda yabaza aya makuru neza, nzi neza akayazi. Ntabwo ari ibintu byo gukeka, byubika bizi neza ko Kagame atigeze amukunda, ndetse yamuhiganaga n'umuryango we, si n'umuryango ahubwo n'ubuyobozi bw'igihugu, kuko ibyo ni ibintu byasohotse bizwi. Iperereza rye rirabifite, rirabizi. Hari inzego z'umutekano za SEMAI, ISO, yewe ndakeka na polisi zirabizi. Ibyo ntabwo ari ibintu bikiri ibanga, turabizi neza ko babizi. Ariko noneho murareba igihe bafungiye imyaka, bafunze imipaka imyaka yose, Kagame ageze naho yigamba avuga ko yishe abasirikare ba Uganda igisangane ibihumbi 200. Arabyicara birimbura, atuka perezida wa Uganda, amutwa ku mubyeyi we. Nubwo atari wo mututse mu magambo, ariko yakoresha ibinyamakuru bye nk'igihe n'ibindi binyamakuru, ndakeka nta muntu utarabimenye abakurikirana. Rero birababaje cyane kugira ngo nka leta ya Uganda, ndibuka ko Kagame yashatse gukorera Gisekedi coup d'etat mu gihe gishize, ari uko yumvishije ko Gisekedi perezida wa Kongo yemereye Museveni kujya kurwanya ADF ndetse no gukorana nayo, kwemera kujya muri Kongo. Kagame nta bindi rero, kuko yarazi ko Uganda ari umwanzi wayo, yahise avuga ati Gisekedi twari inshuti, yemereye Uganda, none ngiye kumutera coup d'etat. Aho no byatangiriye. Ariko mbere gato mwibuka ko yari yahaye uburozi uwo bita Karega, Vincent Karega cyangwa Vincent Karega, umutinganyi, umuge, umuge, umuntu wabatinganya, boni babita abarezibiye, ntabwo ari abarezibiye, n'abapede. Voilà. Uwo rero muramuzi ko yishe n'umudogiteri bitaga ndamwibagiwe muri South Africa, yanze ko ngamutinganya Karega. Yagiye kurega rero Gisekedi, yari agiye kuroga Gisekedi. Murabizi ko yajugunye uburozi mu ntebe, yashatse kumuroga bwa mbere birananirana. Nta kindi yashatse kumurogera, nuko yarazi neza ko haje umubantu udashobora kubemerera inyungu zabo z'ubugome, kuko icyo baharanira kugira ngo bafate umututsi babeshya nawe w'ibinyoma, kuko abatutsi bose ntabwo ari babi. Hari abatutsi bari kurira, bari kubona ibintu bari gukora, kuko bazi ingaruka. Icyambere intambara ya M23 ntabwo bashaka kuyitsinda ibihugu, ntibibaho. Gusa nge ntabwo ndemera ko wenda hari Uganda
yakwinjira gufatanya n'ikihebe kugira ngo barase Kongo koko. Ndakeka wenda reka tubifate karama kari ibiki kari ibihuha, wenda hari Kongo yarebye nabi simbizi, ntabwo nari mpari. Gusa umunyamuryango wa UPR Abatabazi natwe twamwoherejeho aratubwira ko gahunda zimeze. Gusa ntabwo rwose byumvikana kuko intambara mu Venezuela ntabwo wayitsinda. Icyo ni icyambere. Akarere kamaje kumenya ko Kagame na Venezuela ye n'abambari be ari abanyamahanga, ari abicanyi, ari ibyihebe, bakuretinze terrorism hano muri Afrika, bafasha ADF, bafasha Maimai, bafasha ibi byihebe byo muri hirya no hino. Nibi byose bajyanye muri Mozambique, nibo babicuraninga bakabijyanamo kugira ngo babone ibiraka ngo bagaragare ko bazi kurwana ngo Amerika ngibakunde. So ariko hari ikintu cyishi inyuma mu byabihugesho twavuze. Hari inyungu ibi bihugu biharanira abazungu babikoresha kugira ngo bareke hari ibyo bapfa cyangwa bareke inyungu zabo ku giti cyabo bakorera. So bibaye gutyo byaba ari ikibazo kuko ntabwo nzi aho ibihugu byacu biri kwerekeza, especially igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cya Uganda, dore ko Kongo yari imaze kwinjira muri East Africa, kandi Kongo ikaba yari imaze kwemerera nyine Uganda kwikorera imihanda kubera amafaranga babaciye miliyari ndakeka ni bari 11 z'amadolari kubera nyine ubujura bakoreye Igisangani bagatsindwa, ariko Uganda ivuga ko izabakora. Bari batangiye kubaka iyo mihanda baranabemerera. So sinzi rero ukuntu ikihebe Kagame cyashoboye wenda kugera kuri UPDF. Gusa turaza kubimenya nimba ari ukuri koko, bibaye ari ukuri cyaba ari igisebo ku ngabo za UPDF ufashe ikihebe nka Kagame. Ejo bundi kicaga abaturage bayo hari ku mupaka Igisoro hari ndetse na hano ibunaga Igatuna, hirya no hino ku mipaka. Muzi ko barasiraga abaturage kugira naho bishe umuturage wari utwite w'umudamu, abafumbira barabica barabamara begere ku mupaka. So ikire cyaba ari igisabo gikomeye cyane Uganda itarebye ukuntu Kagame yavuze ko yisha abahima 2,000. Kagame bakora terrorism hano mu gihugu cya Uganda. Ibyo ni ibintu tuzi, ntabwo ari ibintu byo kubeshya. Kagame nawe wakoraga terrorism. Samaniko za Kagame ziri bugaze bivuga ukuntu paka nje hari nizo zirukanka ziza aho twahungiye zivuga ziti bari bagiye kudufata muri Uganda. Terrorism zakoze zagerageje kuorganiza abaturage bo muri Uganda kugira ngo bigaragane, zigashigikira ADF. Muribuke ko Uganda yigeze gufata imyambaro ya KDF yo bita RDF mu byihebe bigiye barwanya. Amakuru yarahari byaravuzwe igihe, ntabwo ari ibintu by'ibinyoma. Bivuga ngo rero Kagame n'ibyihebe bye, kuko ari we kihebe gikuru, niwe batrainingaga ADF kugira ngo barase Uganda. Ibyo ndakeka Uganda irabizi neza, ntabwo ari ibintu byo guca ku muhanda. Ndabizi neza ko ibizi kuko byaravuzwe mu itangazamakuru kandi byavuzwe n'inzego zabo. So ibi bintu rero birababaje cyane kuba ibihugu byakomeza gushigikira ibyihebe, kuko mu Venezuela yagiye urede kuri liste y'ibyihebe, nta nicyo barwanira. Abatutsi bo muri Kongo bari kwa yamagana, baravuga bati murarwanira iki? Murarwanira iki? Ariko iyi ntambara ndabibabwiza ukuri, abantu benshi bari muri politike batabizi bafata imbunda bakashimuta ibihugu. Iyi ntambara ntabwo bashaka kwitsinda, ndabibabwiza ukuri. Kuko icyambere abaturage ba Kongo bafatanya n'abaturage bamene n'abasirikare. Ibihugu by'akarere za Tanzania na za South Africa n'ibindi bihugu barakanuye, ntabwo bizemera kugira ngo iki kihebe Kagame n'abambari bacyo kikomeze kishahishe mu nyeshyamba cyangwa mu bindi byebe bigenzi byitwa Venezuela. Bakoze imitwe nyinshi, bica abaturage inzirakarengane, innocent people. Bamaje kwica 8 miliyoni.
zirimo abahutu bo mu Rwanda, zirimo abakongomani benshi na n'isaha bagipfa. Banyarwanda, banyarwandakazi, namwe inshuti z'u Rwanda, Barundi, bakongomani, sahi nakuja kuambia mujiunge na jeshi ya Kongo, musaidie basuda bakongomani na basuda wengine wote, mupige M23. M23 ni Kagame. M23 sio nani, sio wale ba rebeli mnasema ni Kagame, ni wale basuda wa Kagame, wale ba uwaji. Population ya Kongo musaporute basoda bo kwenyu na mukatale, mufanye maandamano, mukatale watu wenye banakuya kuharibisha amani yenyu, kuwawia bule, kuiba mali yenyu mahoro. Musiitike, njoo ni message minawapatia. Kila mtu yote anajiunga na ba M23. Mupatie gasopu. Mwisha kufa depuis zamani. Na sio nyinyi peke yenu. Na Banyarwanda wenye wanarogotaka wale Bahutu na Batutsi wote weko Kagame ikana babeba Kongo barakufia bule. Ate banaua na nyinyi bule na banabaiba. Kagame ishakuwa Illuminati. Akaua watu wa minga anapataka pesa, ni terrorist. Mkubwa tena anashinda Bin Laden. Mtu mwenye anafataka refugee anaziua. Ngambo zilikimbiaka. Na ananyanyasa watu hata anawarudisha kwao. Anawatia mu safe house, anawaua mbaya, totile mbaya ile. Sasa wakongomani, musiitike kusaidia wale ba terroriste na banani bale ba Kagame wale. Murwanye ibi byihebe kuva kuyonka n'amahanga arabashigikiye. Ni uburenganzira bwanyu. Uburusiya mumvishe ko bwavuze ko ambasaderi warwo ko mu gihu ikihebe Kagame cyaba kigiye kurwanya Kongo, Uburusiya bari inyuma. Ntabwo bazatsinda intambara, ahubwo igihe cyabo cyo kurimbuka kirageze. Kandi ntabwo bazarimbuka gusa n'abana babo. Nka Kagame nta mwana afite, kuko bari abana bawe nabo bazishura ibyo uri gukora. Njye narabikubwiye, wewe abana bazishura ibyo uri gukora, utagira ngo uri kubikora mu izina ryawe, bazabibazwa. Kandi nta mva bazabona aho mu Rwanda, nta niyo bazabona hirya no hino. Bazabibazwa kuko bafite imyaka 23. Ntabwo bashaka kwamagana ubwicanyi uri gukorera abaturage bo mu karere. Aho wiciye urarya ntuhaga, ntubyibuha kabiri karashize, wanitse amagufa, nibyo wiba ntacyo bikumariye. Kwica abantu gusa, umugome w'umurimo nati utagira, sinzi nimba unatekereza. Wakaretse kubyara, urabyarira iki n'abuzukuru bakabyara, urabyara n'abana bakabyara, urabyarira iki kandi uzi neza ko wishe 8 miliyoni ugira ngo ninde uzareka abana bawe? Bazabibazwa, ndabikubwiye. Bazabibazwa, naho uzaba uri mu gitaka uzumva umuniho wabo, kuko iyo mupfe muhinduka amadayimoni murabizi. Dayimoni rero ziragaruka muzajya mutera abantu, uzumva umuniho w'abana bawe. Ibyo uri gukorera abana b'abandi ukabikorera abandi, wewe warangije gupfa kera, abana bawe nibo bagiye kuzatisha. No mushiki bawe nabara abashiki bawe bariya n'abana babo. Ntabwo twe tuzareba ngo ni wewe, no. Nimba Imana ukora icyaha, Dawudi yigeze gukora, yabaza abayisiraheli. Dawudi aravuga ati, Mana bihore ngewe n'inzu yanjye. Imana toya abayisiraheli, yohereje marayika murimbuze irimbura abayisiraheli. Wewe kuki tutabibaza abana bawe? Ndakubwiza ukuri, ubu wewe warapfuye n'abana bawe na muryango wawe.
kuko ntabwo ushaka kwica miliyoni 8 ngo ugire ngo byararangira gutya. Ntibikuba ubimenye, ugenda ubizi. Ngewe rwose nimfata umwana wawe nzaba mfashe weho, ntabwo mubeshye. Kuko ntabwo wambwira ngo nzategereza wowe, no. Buri umwe wese ashake n'umwana w'ikihebe Kagame, kuko baricaye. Ntabwo bari kwamagana ubwicanyi bwa base, bari kurya amafaranga y'amaraso. Bari kwica abantu. Kuki abana badahaguruka ngo bavuge bati data ibyo gukora ntabwo ari byo, babyamagana bitandukanye nabyo. Umugore baricaye arajunjamye, nawe n'umwicaye mu mazabantu. Mu Rwanda mwarishe, mu mahanga murakurikirana, muri Kongo murarangije. Kumuraho ntabwo tuzabibaza abana banyu. Kireka wenda uri hasi uramwuzukuru we wenda yabarengana, ariko ufite imyaka myinshi. Mushiki we ntabwo aravanga avuge ati ibyo umusaza wanjye ari gukora ntibimbarweho. Bizakubarwaho mushiki wa Kagame n'umugabo we. Uzabibazwa. Ntabwo Kagame inda yavutsemo n'igihugu yavutsemo ari we gusa, kandi ntabwo ibyo akora batabikora n'abandi babikora, ahubwo uko badashaka ubugumba. Ariko igihe kirageze kugira ngo Kagame bamwereke ko yerekwe ko hari ibyo bakora birenze n'ibyo nawe akora. Weho nta kibazo uteye, wewe warapfuye uredi kuko nta hantu uzajya. Ahubwo abana bawe, umuryango wawe, bashiki bawe, nyoko we yarapfuye. Nyoko niwe wakabibajwe kwa mbere. Ko ntabwo ushaka gukora kwica abantu miliyoni 8 ukomeze kwica abantu uvuge ngo bazabibaza wowe gusa. No, abana barakuze bakabyamagana. Barakuze barazi ubwenge, bareba ibyo uri gukora. Abantu wishura bazi, kuki batabyamagana? Kuki badahagarara abashiki babyumve kuva kakanya? Nta gihe cyo kubasaba. Twe ntabwo tuzabasaba, tuzakoresha imbaraga. Banyarwanda, rubyiruko rw'u Rwanda muri UPRD batabaza n'abandi bose, muhaguruke mu Rwanda ibibyihero nitinya, kuko ibyo byaje kurimbura igihugu. Nese abakongomani bari gufata Tanzania reba ukuntu u Rwanda rwahindutse ikibe tutazi nimba cyaravuye hehe. Ikinwa amaraso kiranangwa kikanabyibuhase, cyanduranyije mu karere hose cyabaye. Ngiye nta nubwo nzi nuko munakita umuntu ushobora kwica kava imyaka 30 yica wanyagagira atariko nta haga. Yisha ababyeyi bacu, yisha imiryango yacu, yaranyaze, acuruza urusenda, acuruza ibirayi, acuruza n'ubugoro n'uburozi. Umenya bucuruza ko ngo mu Rwanda uburozi bwaruze ni bwishi. Wakihewe we, uzageza he? Ese giye wica ntuhaga amaraso? None nababwiye ko gurisha n'imitima y'abantu, business zibakwisha. Umwicanyi mubi. Ariko upfuye tutabikubwiye wawe abantu, uzapfa umenye ko umuryango uzabyisha. Ndakubwiye ndakurahiza ukuri. Ndakurahiza ukuri Kagame uzabibona. Kandi ndabikubwiye. Ngiye ndabikubwiye kuko ntabwo mutinya. Nta n'icyo wamura wewe. Nta n'icyo wakora n'abantu. Nzi neza kuzayireba cyangwa utanayireba abambare bazakubwira. Ntabwo ushaka kwica abantu bangana gutya. Urenganya abantu. Urema imitwe igende yica abantu, igira iteza abantu. Kuva 90 mwica kugeza n'isaha mwica abantu. Muvuye mu kwica abahutu n'abatutsi mwagambane nabo mwica nabo, kuko nabo mbona batabemera mubica. Mugiye mu bihugu by'abandi nabo muri kurimba. Ntabwo muhaga mwarupfumu, mwabagome. Ese muzageza? Birababaje cyane. Banyarwandakazi, ibi bintu birababaje. Ubonye buri munsi abakongomani hirya no hino bari gupfa, bari kwirukanka. ADF iri kubica, M23, ibyebe bya M23 na Kagame bari kubica hirya no hino. Ni ikibazo giteye ubwoba kuva twava muri Kongo batwica kugeza n'isaha abakongomani bapfa n'abanyarwanda bose b'impunzi z'abakunzi. Ni ikibazo. So ndabashimiye rero, mbifuriza amahoro y'Imana. Ni Impirimbanyi Jetri Sylvestre. Twese hamwe turwane kandi tubwire Kagame ko ibyo ari gukora byarenze we. Ubu tugiye kuzabyishuza n'umuryango we. Murakoze, murakarama. Bye bye.